abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali bazakoresha ibiganiro byerekeye inzibacyuho n'amashyaka ya politiki hamwe n'imiryango ya sosiyete sivile kuva ku itariki ya 10 kugeza ku ya 12 z'uku kwezi kwa 9. Ni nyuma y'igitutu cyiyongera gisaba ubuyobozi bwa gisivile. I Kinshasa muri Kongo imyigaragambyo yajemo akaduruvayo igihe gito hagati ya polisi n'abaturage basaba ko ambasaderi w'u Rwanda Vincent Karega asubira iwabo mu birebana n'ibibazo ibihugu byombi byagiranye mu bihe byahise. Imyaka 3 nyuma y'uko Robert Mugabe akuwe ku butegetsi muri Zimbabwe na nyuma y'umwaka umwe yitabye Imana, abanyazimbabwe babayeho nabi. Abana b'abakobwa ibihumbi muri Malawi baratwite hagati y'ukwezi kwa 3 n'ukwa 6 uyu mwaka wa 2020. Ni ikibazo abayobozi bavuga ko gifitanye isano n'icyorezo cya virusi ya corona kibasiye isi. Naho muri Kenya amashuri afunze kuva tariki 15 y'ukwezi kwa 3 kandi ntibyitezwe ko azafungura mbere y'ukwa mbere umwaka wa 2021. Icyorezo cya COVID-19 kiratuma amwe mu mashuri afata ingamba zikaze.